Sini, anak sudah cakep teman. Bisa nantang kene ben. Orang nah partawang kudu Bang Adiah baru maju. Maju malu baru Bang Adiah. Oh, ayo siapa yang maju? 1, 2, 3. Oh, nih. Iya, luar biasa. Kabaran. Kedat. Lebih-lebih yang ngajeng mampu itu kene saya berat. Besi, baru besi. Ben 2. Sing, ane jenik-jenik. Jenik-jenik mana nih gelas-gelas kene? Penari nih kan? Penari. Nah, ini ayo sini. Sini. Ayo sini. Nih. Ayo, siapa yang mau? Main. Ih, ama sing main. Nanti ngalih. Nah, le. Main. Bicik. Main deh, harus waktu. Ini. Pana itu kan dia bukan jemaah. Oh, pana ini tuh. Penari ini Wanaro nih. Jero meni sahadat. Dulu bisa sahadat, Jero meni sahadat. Jen. Om lu semua maju lemong. Tak apa-apa ya sini. Dikasih uang. Kasih hadiah sini. Mau uang apa nyonyok? Oh ini. Berdua. Enggak apa-apa berdua. Enggak, ngapain takut? Nah, duo kan Bang hadiah gitu naik. Adik mau? Alika maju Alika. Iya. ada yang baru nih. Apa? Nah, jak dua, Mei. Getap ternyata. Kenapa enggak? Jak dua. Cái đà đòn trắng nha gong trắng rồi yang awak berdua. Dadong udah Mei. Bang, bin Sing kan Bang. Dong ấy dong. Rồi cây buông, cây juari sih bengong ini. Oh, Ya. Sanjuari tak dong, Sanjuari. Bu ngemang pertanyaan, Cang ngemang hadiah. Dode ruwet. Nah, siapa namanya? Yang dia sama. Ada. Namanya siapa? Ketut Deva Anan Ajatama. Iketut Rita hadiah tama. Namun do nih keresep bencang. Sama Namanya siapa? Kuku Gede Sastrawi Guna. itu Gede Sastrawi. Tuh, DJ masuk kuliah tuh. Semaker tuh kan Nawang kan ibu. Semaker SMA Negeri Keramita. 1 Keramita. Bukan rencang Semaker deh SMA Negeri 1 Kerauhan. Bidan liu nak Karauhan. Bukan? Semenjak jam becik-becik nyonyo sih ada balik Karauhan. Berubut. SMA Kelas kelas Ibu. Kelas A. kelas 11 tuh kelas 2 deh nih. Kelas 2. Kelas 2. Aku kelas 1. Kelas 2 nih Komang. Ketut kelas kuda. Kelas 3 SD. DJ masuk. Sekolah. Gitu dong. Mula di sekolah nggak masuk. Aneh orang di pangkungnya sekolah DJ masuk mau DJ masuk sekolah DJ. SD Negeri 1 Tista. Asal gue apa cita-cita Tut sebenarnya? Cita-cita apa? Memancing. Oh, Memancing. cita-citanya luar biasa memancing. Memancing ke hobi. Sik Bapak, cita-cita yang memancing bener nyalian kan bot. Cita-cita tuh memancing ke hobi tuh. Lihat di store. Apa kayak? Kopi serang dini. Mungkin. Busan cang meratuan di parkir itu cang ngepung lemong sama lemong. Satu. Apa nih apa? Ajo tangkah neng. Nak menyonyonin. Oke. Cita-cita apa? Prabu. Oh seniman. Seniman, betul seniman.
tabuh hapokin bu apal. Bebarongan. Wah, yen bebarongan di apa tuh nenggil? Di barang landung nih bu nih. Si barang landung, awak si barang landung. Udah kan barang landung. Dong Aryo. Lole 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 lale lole 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 lole. Jadi bang hadiah karena punya maju. Saja Bang hadiah. 25 bang mangkihan ini. Lagi besi apa duo? Dua. Nah besi siman suara di ini duo lah duo. Kamu gelak wah. Satu pada itu mau. Biar menandri nawahin kai. Jadi kai los mepunios palane 100 untuk anda. Wang boleh beliin belanja seket kang wang. Ada mau isa ke dene 100 persen 100 ya. Tata. Wah, bahaya no. Dekat. Encolan, melem.